Buka mu minsi ishize ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaregaga u Rwanda ku rukiko mpuzamahanga kuba u Rwanda rwo rutera imitwe yitwaje intwari inkunga yo kubangamira umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no gukomeza kwica abakongomani. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri uno mwaka w'2026 u Rwanda rwakomeje ibikorwa byabyo by'iterabwoba mu burasirazuba bwa Kongo, kwica abantu no gusana umutungo kamere, gufata ku ngufu no kwinjiza abana mu gisirikare mu buryo butemewe kandi mu buryo nanone bwica rubozo ndetse no kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yanashyizeho icyitwa Council of the Examination of Atrocity, nanone kandi ngiyi ishaka kuza kuzonga u Rwanda ndetse mu rukiko rw'Irahai. U Rwanda rwarezwe mu rubanza cyangwa se u Rwanda rubonasabwa kwisobanura ku byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruyishinja. Vuga ko u Rwanda ngo kuva mu mwaka w'1996 nyuma y'imyaka 2 gusa jenoside yakorewe abatutsi ihagaze mu Rwanda, u Rwanda rwase rugaba ibitero muri RDC rukurikira abakoze jenoside ndetse nanone mu bwoko bwabo banone bari barahugire rero mu nkambi zigiye zitandukanye muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe kandi nanone ngo niho hashinze imitwe nanone igendeye ku bigendanye n'amoko, ubwo n'amoko nyine ya gitutsi, bivuga ko nanone bigiye kuzajya bikora ibishoboka byose kugira ngo nabo bafate ubutegetsi. Usibye ko bagiye batsinzwe mu bihe bigiye bitandukanye no kugeza ubwo batsindwaga mu mwaka wa 2013 batsinzwe n'uwayoboye igihugu ari we Joseph Kabila usigaye ukorana nabo. Bivuga ko kandi bongeye kubura imirwano mu mwaka wa 2021, ibyo byose bikagaruka ku Rwanda kandi u Rwanda rwo rwungukira muri ino ntambara ariko burasirazuba bwa Kongo ku bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kubaka igihugu cyabo mu buryo bukomeye kandi bibukesha ubutunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baza video nyandiko tuze kwisesegura nyuma ko byavuzwe n'ahangaha ngo ni akanama gashya kitwa Council for the Examination of Atrocities in the DRC ka Kongo kandi kagizwe n'impuguke mpuzamahanga gashobora no kongera igitutu ku Rwanda cyane ngo mu rubanza rw'Irahai. Buri gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nanone DRC ikomeje nanone gushaka ubutabera ku byaha ivuga ko byakorewe abaturage bayo. Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yashyizeho Council for the Examination of Atrocities in the DRC cyangwa se CERDRC mu magambo ahiriye cyangwa rivuga rivuga uvuga kari I na A cyangwa se CEA DRC. Rero akaba ari akanama rero mpuzamahanga kabisha rero gufasha mu gusuzuma no gukusanya ibimenyetso ku byaha byakozwe muri Kongo ndetse mu myaka irenga 30 ishize. Aka kanama kandi kayobowe ndetse n'umufatanya cyangwa se kayobowe ku bufatanye na Julienne Rusenge, impirimbanyi y'uburengerazuba bwa yitwa Julienne Rusenge, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ho muri RDC, hamwe rero na RWANDA BAZIRASIRA umunyamategeko w'Ubwongereza wabaye kandi umucamanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ndetse no mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho Yugoslavia. Rero mu bagize kandi harimo Stephen Lapo, umunyamerika wabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibyaha by'intambara ndetse nanone wanayoboye ubushinjacyaha rero mu by'urubanza rwahoze ari perezida wa Liberia Charles Taylor. Nanone kandi harimo kandi Pascal Taylor wahoze kandi ari umwe mu bayobozi nanone bo hejuru mu biro by'ubushinjacyaha mukuru mpuzamahanga mpanabyaha ICC, aho nanone yari yakurikiranye kandi dosiye zitandukanye zirimo nanone n'izerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishyirwa kandi ry'ako kanama ishyirwaho ry'ako kanama kandi ririje nanone mu gihe kandi leta ya Kongo yamaze kuregera u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICC Irahai, rishinja rero kurenga ku mategeko mpuzamahanga binyuze rero mu ruhare rwo avuga ko kandi bagize rero mu ntambara ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kigiye gitandukanye. Mu kirego kandi cyayo Kinshasa ishinja u Rwanda uruhare mu bikorwa rero by'intambara ndetse iyishwa ry'abasivile ndetse no kwimura abaturage rero ku gahato no gusahura umutungo kamere w'icyo gihugu. Abakurikiranira hafi kandi amategeko mpuzamahanga bavuga ko kandi ubunararibonye bw'abagize ako kanama rero bushobora nanone gufasha RDC kubaka dosiye zikomeye cyane kurushaho ndetse zishobora nanone gushingirwaho bamwe rero mu bayobozi b'u Rwanda bakaba rero bafungwa. Abenshi rero mu bagize rero aka kanama kandi muri aba bagize uruhare rero mu manza zikomeye cyane z'ibyaha by'intambara kandi nanone zaburanishijwe rero n'inkiko mpuzamahanga, bityo rero bakaba rero bafite ubunararibonye rero mu gukusanya ibimenyetso, kubisesengura ndetse no kubihuza ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Birimo rero kuba kandi ngo mu gihe u Rwanda rukomeje rero nko
kwinangira rero kuvana ingabo zabo muri Kongo, kandi igihe ntarengwa Amerika yabahaye u Rwanda cyaramaze kugerwaho ndetse kiba kimaze kurengaho iminsi igera kuri 3. Kuva icyo gihe rero icyo gihano cyangwa se bisi babahaye imaze kurebwaho rero nta kintu na kimwe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabivugaho ku bijyanye no kuba ingabo z'u Rwanda zaranze kuva ku butaka bwa Kongo ku itariki ya 15. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaragira icyo zibivugaho nanone ngo biteje inkeke zikomeye cyane, no kuba rero hari ikindi kintu cyari kirimo kirategurwa kishe inyuma y'ibyo ngibyo byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye u Rwanda kuvana abasirikare babo ku butaka bwa Kongo bitarenze ku itariki ya 15, ariko rero bagombaga gutangira kubavana ku itariki ya 7 z'ukwezi n'ubundi kwa 6 2026. Ubu u Rwanda rero zagombaga gutangira kuva ku butaka bwa Kongo. Gusa nanone ibyo ngibyo ntabwo byigeze byubahirizwa cyangwa se ingabo z'u Rwanda zibe zahava, ahubwo zaribwo u Rwanda rwigeze rugaragaza ko rwose biteguye kuba bahava, ahubwo bagaragaje ko nta ngabo z'u Rwanda rero ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bavuga ko kandi u Rwanda rwo rurarega ku masezerano, kandi babizi neza ko rufite abasirikare barenga 10,000 ku burasirazuba bwa Kongo. Rero bamwe bagera ku 10,000 rero bakaba bari muri South Kivu, abandi bagera ku 1,000 rero, abandi bagera ku 800 bakaba muri North Kivu. Rero ibi bikagaragaza ko rero nanone rero u Rwanda rukomeje no kurega ku mahame ndetse uko bivugwa muri rusange. Aha, ikaze rero tuvuye none kuri ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri rusange, ibyo tugiye guha umwanya ukomeye cyane none tukita no ku birego rero Repubulika Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda rwari rwose rwaregereye imbibi zarwo rukajya kwica abaturage burasirazuba bwa Kongo, kuko ibyo ngibyo bikomeza kugenda bigaragazwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uretse kuba muri bashaje mu majwi ko bafashe igihe cya bazaye Boventura ndetse no guteza ibibazo muri Kongo, hari hajeho Bernard Byabungo, Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Colonel Ndaga, Stanislas Gashuki, Jean Paul Nyiramutoba, Viseri Gatamba, Eugene Nkubito, Viseri Nyakarundi, James Kabarebe ndetse na Joseph Kabila na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abo ngabo ni cyangwa se ni raporo yiswe on report Chaos Players in Eastern DRC War. Intambara rero ivuga ko kandi abafitemo uruhare rukomeye cyane ari abazina bubwiye. Abagabo rero bashaka gutangira gushyirwa ndetse n'inkiko mpuzamahanga za Interpol ku byaha ngibyo bashinjwa n'ibyo ko rero bararenze imbibi zabo bakajya kwinjira burasirazuba bwa Kongo bakateza intambara. Bikavuga ko bagomba gutangira kurikirana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu mu burasirazuba bwa Kongo, ibindi bihugu bikomeje kurwanya intambara iri ku burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko kandi iyo intambara yagizwemo uruhare rero n'abo ngabo b'Abanyarwanda nyine. Twongeye kugaruka ku birego Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irega u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yari yareze u Rwanda, baragiye bifite aho bihuriye n'iriya timu yashinzwe na Leta Zunze Ubumwe. Ndi kwica ikiganiro ni ukurwara. Bishingiye kuri iriya timu rero yashinzwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ndetse nanone bishingiye nanone kuri kino kirego cyari cyamaze gutangwa na Kongo, bifite aho bihuriye ku bushakashatsi ndetse n'abantu nakubwiye bose b'impuguke bo kugira ngo bige kuri kino kibazo rero bazakijyane mu rukiko kimeze neza, ari dosiye ifatika yo gushinja u Rwanda. Repubulika Demokarasi ya Kongo rero yareze u Rwanda, yaratangajwe kandi yatanze ikirego ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rw'u Rwanda. Ibyaha bikomeye bivuga ko kandi rumaze imyaka 30 rukorera ku butaka bwa Kongo. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri RDC itangazo rero yasohoye rero kuri wa gatanu, yavuze ko kandi ikirego nanone kigamije no gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga ku byo RDC ivuga kandi ko ari kurenga ku masezerano mpuzamahanga arimo rero ajyanye rero no gukemura no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya rero ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura rikorerwa rero abagore ndetse no kurwanya iyicarubozo. Bishatse kuvuga ko kandi mu gihe nanone cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bagizweho ingaruka n'ubwicanyi, iyicarubozo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvanwa rero mu byabo ndetse no ku gahato ndetse n'ivangura rishingiye rero ku moko cyangwa se igitsina. Kino kirego kandi ivuga ko kandi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ingabo z'u Rwanda APR, RDF hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse ishyigikiwe rero iyobowe nanone cyangwa se igenzurwa n'u Rwanda nanone zakoze ibikorwa none bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. RDC ivuga ko kandi none ibyo bikorwa rero byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu ndetse n'imijyi nanone mu burasirazuba bw'igihugu, bigateza impfu nyinshi cyane no kwimurwa kw'abaturage benshi ndetse n'imibabaro ikomeye. Iki gihugu kandi nanone kivuga ko kandi ibyo birego kandi nanone bikomeza kugaragara no mu gihe kandi cy'intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri ya Kongo ndetse nanone no mu zindi ntambara zakurikiyeho
kivuga kandi u Rwanda none rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe yirimo FDR, LCD, SNDP na M23 AFC. RDC isabye urukiko mpuzamahanga rero rw'ubutabera gutegeka u Rwanda no guhagarika rero ibyo bivuga ko kandi ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere rero ko iki bitazasubira ndetse no gutanga indishyi ku gihugu ndetse no ku bantu bavuga ko bahohotewe. Minisitiri w'itangazamakuru RDC kandi avuga ko kandi gutanga iki kirego ari ukugaragaza ko kandi iki gihugu nanone cyiyemeje gukemura amakimbirane mu mahoro. Avuga ko cyiyemeje gukemura ibibazo mu mahoro. Minisitiri w'itangazamakuru avuga ko kandi gutanga iki kirego ari ukugaragaza ko dukomeza amakuru yacu turahera ahangaha. Minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko kandi RDC cyangwa se RDC yavuze ko kandi gutanga ikirego ari ukugaragaza ko iki gihugu cyiyemeje no gukemura amakimbirane mu mahoro no gukoresha inzira y'amategeko ndetse mpuzamahanga. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yizeye byimazeyo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi nanone ikomeje nanone guharanira ko nanone amategeko aruta gukoresha imbaraga kugira ngo ubutabera bugerweho ndetse kubahohotewe. Ikirego cyishe nanone mu gihe kandi umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje kuba nanone mubi cyane kubera amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC, cyane cyane ibikorwa nanone bya M23, aho nanone RDC ikomeje nanone gushinja u Rwanda kwishyigikira ndetse no mu gihe Kigali ibihakana. U Rwanda ahubwo nanone rushinja RDC ko nanone ikomeje nanone imikoranire ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR, mu gihe kandi nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gukora jenoside muri Kongo no kwica abanyekongo baho. Ni ibintu bikomeje rero guteza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Urwo rwego rero rwashizeho nanone ruvuga ko rushobora kuzironda u Rwanda cyane cyane mu rukiko u Rwanda rugashinjwa ibyaha rukaba rwanabihama. Mu gihe bino byaha byaba bikomeje rero icyo bakora rero cyangwa se byaba bihamye u Rwanda ikintu bakora urakizi se, bakora iperereza ku bigendanye n'abo bayobozi bose baruka muri ayo majwi. Abayobozi bamara gushinjwa ibyo byaha bagashyirwaho impapuro zibata muri yombi ku rwego mpuzamahanga. Iyo bafashwe rero no ku bihugu bikorana n'ibyo bihugu bindi nyine byamashyiriyeho impapuro zibata muri yombi, ni akabuza w'umuyobozi ushinjwa ibyaha bya jenoside bamufashe bamuta muri yombi. Mujya mubyumva mukumva ngo nk'umuntu wakoze jenoside mu mwaka w'1994 bamufatiye mu gihugu runaka, baramufata bamwohereza mu Rwanda cyangwa se inkiko zaho zitangira kumuburanisha bitewe n'impamvu runaka. Ibyo ngibyo rero nibyo bigiye gukurikiraho muri rusange imari y'ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.